O te whasisilatu ato e amatalia nei taurumanga le fono au whaitula fono. E whatati ese taurumanga mo le malolonga, ua mae al saunuanga le sus fono mo whasale le anga toru, le tatu tula fono tau whaofi. Ai o lo tula imai le sus fono mo whaleata toru mo se avanoa e sauno ai. Ai lei tu inatu le avanoa le sui mamalu. O te whautua ina pea le maota, ina ia lolofa, tausi pea le file mu ma le tau aloa lo tātou Palemene. Whaaleo pea le whanau noa le whongwhitalai, ona o la fonga i le fionga le taitai o le tuangai i le Palemia. Le taimi o mai a whaatatia e se ina ai a tātou tau manga mo le malolonga. Ia te au ele o stūlanga le leilea. O tātou o taitai, tātou o matai, ai mai se o lau fionga le taitai o le tuangai. E le toi uritaia o le toi uritaia o le maotai o whai o malo. O mai au na o whai lo atu a tātou tūla fono tū mau. O lea o wha maonia le lafo e whatati aile sau noanga wha minsta le Palemia i le lau lau a fono. O tau ormanga o le tātou ngaruenga. O leo o ta otro sau noanga wha minsta wha ngā solonga o le iloilonga o pepa. E le mawhai lau na tala noina i le aso le nei, le so. E alu lava le tātou ngā luenga le wha ngā solonga o ngā luenga o whautuanga ma le wha tūlanga ina o le pepa o ngā luenga o le nei aso. Rau tūla i mai fo i ma le teuteunga o le lafo na ia tala noina nei. E le ise isi na wha loina le lafo lau o fionga e o lava i le nai tū. E le aise isi na tūlai mai e whaalua le lafu. E le talia lari tana noina, ma e le o alo ese le fonga fitalai ma tūla fono tū mau. E lima taita ina ai ngā ruenga le maota nei. Pei tai o au la fonga ngā i le Palemia. Ua wha vae mai i so winga le fia le saunuanga wha minsta. O lea ua u wha manino, e ai le aso e tala noina ai. Ai se ai le onu sa i ai wha ngā solonga o tātou ngā ruenga lau a fionga. A o lea uai una ia e ua, a o lea uai uai na e lafua i le upu masoa i le fionga i le Palemia. A o whaafonga le ka peneta a toa minsta lango ma le au whai ngā ruenga le fono. E le tu au noa ina la le fonga whitalaini winga wha pei tono mota nei. O e pei fo ona tūlai mai le nā mata upu, le nei mata upu se tasi o suis fono. Taruai, ona o le ngangana le tala whea ngai na ia whao ngai na ngai le sui Palemia. O ina foi o lea na so o whau ai, ma o i foi o le a so o whau mai ai se whai unga no foa. O le e iai le anganga maualunga i a teau. O lau o fionga le taitai o le itua ngai. Ai mai se upu masoana e lafo le taitai o le malo. E le fia whailo atu le whongwhitalai ia upu matanga. Mai o lo o mori mausui o le kapeneta mai si sui fono na whaafonga iai. Ina ua tuua le whongwhitalai le no foa mo le malo longa o le tai au le nei. O ina leo le aso o whau mai se whai unga no foa. Ina ia tausi le file mu o le maota fono le nei. O na o leo le whai unga le fonga fitalai se whai unga whapea. Ma lia lau a fionga le taitai o le tuangai. O le a wha malolo lau a fionga mo le lua spun ma le whai tu la. E a matatu le tu la ne o watu a le whai unga. Ia mai whautua ina lau fionga le taitai o le tuangai. Ina i e tu ua le maota le taimin me. Ma le whalo lava. E whaatatia ese a tātou ngā ruenga lo tūlai mai le sus fono whale ata tolu. Ia tūlai mai sao nua tu sor tātou tūla fono tau whaofi. Mana ngang whaaloa. Hau tai lau whionga le. Fonga fono mo le avanoa. Mo le fwoi whaftai tele. Tau whionga ma le
pela tu telefono mo tanga luenga mole tanga mafutanga wa suma malu Palemene alo fa tai ele yo sa manatu tu la fono mo di fa malo mo fa tai le sui fionga ngam matua taringa ale ia lo tu lai mai lo tu finga fa mista malo manu ia lo tu lai mai manu yo faiva ole tu la fono nei pe ona tato Lautele so ele tele ni swinga ai pia fai si ma ini ai fai si onga o swinga ia o mai e mo mua na moli le fa tai ile tamai tai pule mal pule nga le sifa il fa fuenga le nei foi tanga luenga malo i tau sanga tele ele po ora le tele o sao o sifa tala tupe le tunu a mese talonga ia manisi o so swani il tele o ati nae ia fala pu tonga ese tono le tunu malo faftai a to manatu le tu la fono le nei male anga nel sifa lua fe lua lima tu la fono company tu la fono tupe lua tat a fe se lau valu man to foi o tu la fono nei tele tu la fono nei e paro me tatou e mai tatou mo ia tunu uma jurisdictions so ile o la already o la wa fanga yo yai ma fatino ai ia fala tonga fa peni ma na tusi foi tanga tata mai la to le am ta fa yoi ele isona ave seina fo ila e tanga tale nei tusia tu la fono ia vaenga ia tu la fono pe ona maua mai a fa lua fa male lima da tusia tu la fono o was fulu mo tupu tau sanga a lea fito a blacklist tau ele lua fa sufitu o no winga o lena sawa ia tau operator ia meni mai ia le amatanga to foi la mene ia fa nga tuku fa penei ele oni me fo tele pa to atele na mai tono la fe early 2000 mo la fe iba se lau late 90s Hakamilo mai meia tua isi atunu a mesi atunu ia Caribbean ma tunu o Pacific ia me fa nga yo i me fa ngalu ai tupea tangata mau mea ala lang ata to vai la ia pe folinga folele o se la fonga o alo se me la fonga tax evasion ala to fa winga ina le tax avoidance folele ka un fa kam la ko kupe foi ai o la lava solo ai tu la fono ala winga la fam talanga la ufion e fa tu la fono ia la suinga ele tas fa tu la fono teu tu la fono company fa va malo International Companies Act teu tu la fono insure fa va malo International Insurance Act teu tu la fono teu ngatupe fa va malo International Banking Act ia ko mo company tu la fono company fa va malo fa mo se fa mo fa bitoa Special Purpose International Companies Act 2012 e fa ia ku la fono ia la keu le mele wa mai on tas of city dolia PSA wa leo le lua fe sufitu a blacklist sta to tali mani no ala fe on tama tai pulian na e ofisili a fai I have
ave se tu sa no la fonga ye tono te nga tupeni e mau tinoa o le ai se afianga tato tupe mau impact i lungo men tali malino ale fionga te mate puli ioi e ai o le ai se afianga ono do visili lea a fai la li you na li you wal mele sa fa longo ila mtanga pe lima ono tau sanga talu ai su tau sanga o ECT o la tau ina mua pa sa wal mele o ECT ale o te ine ila naf o le na li you le mai o sili lo le o la pa sengi o pisisi ka ko ye mo EU la pa sengi tali pe na fa pa sengi 5%. A fatulanga al metal 5% e tol su wafe compagnie ni. Ele ako se afe compagnie. Ala fa compagnie e tol su wafe. Ola la ta totali la fa tu le iva percent le. E ono afia. La ta totali. Walo fa pe mai isi va nga ia sia mai restrictions ia ele o fai nai mato me la ve se fu le se me la penalize se fu ma ko ile EU alone mal EU ama tso fola le EU ole ko iper ka ngi le EU al meta o la u kirkilo ole pasengi ma le afianga a fai lo a fiku lenga blacklist ka ko ai o mai le so ele isa fianga o ka ko kupe maua o sa fianga o compagnie le scala o facilila le ku mai lo ma fau la me la ka ko fa longo i fa pa sengele po le sera ngale kiki e ka kia ia livre full mo ku paseng awa o le avisi aku ka ko kupe mo me ko sanga uma sulu mo kup milionga Amerika ala consistent level sa mo ko sanga mai al por sulu afele ke mingi e ka mo sidia it's a good number ai on mela la ka ko faia o le ka ke make ala le mea wa le usa ngo mai le mkanga lunga e le impact e le negative impact as in anything in life but ole la ka kele lo pe ole la pe polar ke le ole la fianga ka ko pe mawa al ka kanga lunga le mele ole la fianga ele si va sul mo ku pasenge ia ele o afia ele o pole fu la ko le mele ila va ai it's a pulling tactic for it a con killing e anka ma wa ngafi sa nganga ko ke puli it's another form of colonization o vai mai lo fo wa manguia palele ia ko ulai kingi ko fa fele kapele la le fo ia la manguia le sa ya ka ko va ko mai ala ko mea ko mea la ko awa ekolu ia criteria le va pe mai ka unga family inga ka ko onga veselo ka ko malis ale lua me ia lua va ngai family ka ko ai me se ole ka family inga me ka ole manga o mai fa le when we share le hole me se ku fa ia ka ko tax information me nga ka me la le o ke Fafakai, ole maua. E lua kausanga stand down. Pa effective lua fe lua vat. Ka fa kwanga lo fiona kama kai miska. Hapen. Ki kilo ko aye me. Yo ko aye me. Ki ho ka ko ngau kel mero no winga. Ole fa mai la ko. Ia tax mo compagnie, pe ko compagnie.
mele ave exemption I kampangi ia ala ko Yung alfong ftelai me fi fa lama. Ia, maria lo fionga le suimalu lo sau no lo ye fa ula ve le fionga le li pan. Mi se sau no mai lo fionga le li pan. O le fatu o le tula fono lea. O le fa mama o le reputation a Samoa. Fatu le na. Ina o fatu le mai te utenga nei. Na matua ami le kabineta le pule siri o le sifa ma le lato mta whaiai. Siri umai na mato whaiai. O le ala afianga o tautu pe maua sa masani o na maua. Pe a whain mele. Tadi sa mai an pule siri a mato. E ei le afianga le la loifo 5 super sene. Tupe maua. Tupe maua sifa. Alala tato mele le i maua i mele. O le tali al tamai te pule. O le ingoa ta ule leia o Samoa. O le fatu lana. Money can't buy great reputation. Na eva noisi meta te o tatu su e tupe ai. Na eva noisi matanga luenga mo mai tupe fau e whaalawa i mea. A o le ingoa ta ule leia o Samoa. E le mawhai e tupe o na whai. Leo walu tau sanga, mai whea. Le sino fo inga, ma le sino fo inga, le tsa sau temi nei. O le ngoa ta uleanga ina o Samoa, blacklist. Nale mea nalwa ai lau langi atoa. O ile EU, European Union, o le atu nu Lautele. Le fo i tātou te sa ili sosoani iai, ma le tele sosoani mo le atu. Atu mai lai le fatu al tu la fono lea. O lea, o le reputation a Samoa. So money can't buy that. Mele fa malmalama atu lau feonga le fonga ftalai. E le o le tupe, money is not important. A fai ol mafuanga na amata mal tasiva fitu sfurun telo mal sifa, fato a fatu langa tasiva dua tol. Leu fatau nu, ai tu tupo fa vitau, e le no fol malo. Ai sea, o le ngoa ta ule leia o Samoa ma le va matu nu fafo. Mela le sui, ya, o le matou nafa mamlamanga. E leo le laua manu, alfa murio atu. O le ngoa, tau le leia o Samoa. Leua lea le fualanu liuri lea. O ai nisi investa atu e fia mai le atunu. Namna lea le ai masesi e koe fia sau le akungu. Ai sea, e palapala le ngo Samoa le mea lea. A oai ni palapalai. No fo ingai. Ya, o le na. Alfa manatu le batu. Leo fau tua mai le sifa. O i. Fa mama ile ngole turu ma ole aunga le na tu la il malo fa mama le ngo ta le yo Samoa ya o fa mama le manga le lo fionga constelai ai Ya, malo sau no fa mamla lo fionga le tai o malo ia le fa fonga mai foi le sui malo fa le atol vai nga no ia le sau no ia le tal manino le tai o malo vai nga le fa o mai lo sau no sili ia tu yan na se sui macho puleol sifa Lasa me se Samoa. Lasa me se Samoa blacklist. Tali manino al pule, leise me. Leise me kas. Ele o tatou. O la tou. O le manga le fakul Samoa is a foreign country, is a sovereignty. O sa ko kasi ma pule ai. Ele li fakul mele ma ila ko. Mele ma ila ko ngali yu. Ah, feli va su bonku pasenga ko uya la ka le ali ngo Samoa man le Samoa. Ale. Eu vou nga fa ine se kupe. On sai mai de suyo lo sau no lo ye fa la ver fionga le li pal ni tu la no lo fionga tai mal. Lai fa fonga mai le EU dato fono nei fai. O de ngalo. O de ngalo le sau fa la tonga nei latina ngole tulu. O de ngalo. E tātou te muri tai fo le taimi nei whainga wha vai o iatu nu ia mai sosoani mo tātou. Oi le iu, o tō roa fia miliona le wa umana mai le vai, ma me umama le mauati na e risoma. Ia, e wha pēnā se la ngona. Ta tai me le mo le ala, tasi al me le tau mwhai e tuel malo. O le wha manino, o le ingoa tau le lei o le tunu. O le tupe le popole ai. Ma isi alanga tupe o isi mesu e mai tupe wha tumu le me lea. A ia mama, manino matau aloa le ngo Samoa i le vainga lau langi atoa
ia so tula ia tula Malo faftai, lo fiong tai tai malo, ya. O le ngo Samoa. La ele dei le ngo Samoa. Nga le iu ala tau ai, ele la ko ale fai tau. Ele fa pe o ye per ka ngia mai sa kung umar European Community o isa kung la lang. Tenga la ko. Pela lang fa ko. A fai la tatu tu la fono, lang lang. Nala mele ave sei. Ngal iu. Ave exemption. EU countries. Papinga la ko le ngau mal mele. Ele ngau mai isa kung. Am fai ngang fa ku la fono. Exempt la ko. Le fai ka ko. Ka ko iu tos. Savings e fai le. Liu tos. La ko sa ngola fono. Ai sia. Inga ia ko singa ka ka kam fe keng la ko. Ele ongi pe no fai atu. Kula fonga ko so pa langi di kusia ka ko. O pa langi fo ia i kusia mengi. O polo fesa o mengi. Ele ke ia vese la ko mengi. Le ke. Ale au tal no atu. En fanga ko fa mahale ngo Samoa. Ya fa malia la ngal iu ya. Avel exemption ya la ko. Aka kia isa ko mo pasu. Isa ko Ya, Maria Fenore suyo lo sa no lo ye fa ura ve le fiong al minsta e ole tu la fono. o me fa manino la ngola son na file sa faireta to pre-session ha fai ai sa tali manino le tomai tai pole sa fesili le Asia continent pe a faina pe a sui tu la fono sa tali mai le continent Asia le se me pole for va ngana ne te pole sui tu la sui le ile ya Europe ai ngalo ai sa no manino tomai tai pole ele se a faina le Asia o le mele ne na fa pa senele mo ta to mai le Europa lona winga a sui tu la fondo o le atele se tu pe mo wala mo mai le mai se tato clients e mo mai le Asia continent o le se foi vanga taua o la tala e foi la no mo foreign investors ai mesela isi vai ngalo fe mai le stala to no Samoa ala o le blacklist tato o le matanga le ngo Samoa in la langi tu sai mal blacklist fa mo mole mal fa la lava fa tai Halo faftai sa no lo fiong le minsta. Tu sai fo le tulang we fa mala mala ia. Moli va te tele fiong al minsta mole. Pa marsia la tamau va fa kele lo fiong. fa mo mole Ia se on sai mal suyo fa la te tolu se i tu atu la no le minsta tu pe mau. ia fa kai e pa me fa mo mole ska mai mingska wa leva ko wola ar fi fininga fo ma ko malo o sau so swangi a wal fa nga malo Samoa e los ka mai mingska fa mo mole ma fa lo lava fa tai Ia maliere suyo fa la te tolu se fa atu so swangi no foa. Ia salon ne ya so le fa ngo fiele nga ruenga le fa nga ngi maltato Palemene. Fato ama ya tu ne ya fo i le si a fia le si suyo for the mouth. Le mea le nga ngana. Nga ngana fo le o sa mo le tu nu em fa no lato e winga lasi up. Le fo e va tu ya so ani le suyo lo sa no ni le termine yo to lo fangia nga ngana. Ai mai so sui mamalu al Palemene la fa fonga sa mo. Langa fonga uso le tu nu ne nei la tapu ai mai. Yo to lo fangia le nga ngana nei fa taman nga ngana. Yo le fa fonga sa mo o na value me sa mo lo fa pule pe fa pi. Fa tuanga no fo. Ia tau tō nai leo to ina le fonga talai lo to mamalu ma lo to pa ia. Langa o to rupe fa lele mai tu malo, watu alo to pa ia. Tau tu anata to ngā ruenga le to ngana e fa ia. O le mele atu fau tua ina le sui mamalu, a vese le upule lumo le minsta, le tamai minsta. Le fai lau tu se le fono ma fa mau mau, a vese le upule le tamai le luma. Sa uno le fionga le minsta. Sa uno mai lau fionga fa wau sa uno. Eo fionga. Fa manu rua tu wapa fa o le ele sa upu fo le o la tala fai fa tai le fiong le mista o fa mau tu wina la mau al tala na le ko tanga ile o fiong ele sa tala sta mai mista fa manu rua ko o le o ke o la me o sa i mai le fiong le miska ale fa ko kala fa kai le fiong le miska fa mau kula mau ala mau le sa ngomi fa pasenge o ai ale Asia continent there e va sul mo kupa senge ele o pada la kol melia ele o pole la kol melia le nga sa ngo ai le ngo fa kala fa ma ro ele se kala fa penga ele fa penga la puli
Amarurua koe. Ako su e mai fa momonga. Ele se kala ba penga kan mo. Lele o la fa wa sa na nga la fionga le vaenga le a o te pole asu atua fa mo le ia fia le upule mfa ngaina ia e mamalo fionga. Amarurua ko afa ai. E mamalo loko. Sisila mai me nga fa koe. Ele fa ia skala ba penga. E o fionga ele. Tama timing ska. Se fulu milionga mai ar kero kausanga ave i pache dal malo. To 2 minutos su lo sa uma. Po rua pa ki so ka 2 milionga. O si ka il kupe. Ya leva ya kupe le mo mai se fulu ngai roi. Ole kele kupe ye mo mai mari fa mo nyanga le ye. Pa o le mele pole. Ole pe la kele kupe le apa ye le malo i ile sifa. Abo ale sa wa 1 million a wala le lavar kupe fa so si fa isi nga application ye isi nga luenga fa mese so so ka longa mesi me wala u fa luenga pa ke le ke makau ave ka 2 million fe ala la ku isi ale simia ole o mawo ole wa ku ilalo ele MPE wa sa le ko ngie se dividend sa public a beneficiary body alea le uma le olisi dalo public trading body ano na winga he pe fia foi million nga ya lu il causa avinga fa vese lo su million nga ave treasury avese le lima pe fia million nga ave ile dividend le ono le olisi ko pe o lasi ya o fiona kama kai miska ola le pule nga sa wal palmingi ola nga ya la wakwa fa kwa nga e ka nga e ma fu ko nga imia a we ka ko ke nga kele na nga la pi fa se e me ka ko me ye ko u ya kele a polo kai ka ko a ki nga ka ko a wo le van ka ko operating me sare yang o mai fo se yang fa ya o ba su ka sanga ka ko operate le yang o mai ko kele wa maka longa struggle la ko kam fa le ka ofi la ka ka e ko va ku la fo nga yo a me ele sa mai foi fa so ai distribution of wealth fa mai a mai sa no ngal sui mai lo time restriction like ka ko e ko e kanga ai ele o lua filo vat pa fa lo fionga fo no mo la no ma lo sa no fa li fo fi ngalo fa le at tolu le ta tu la fo no tau fa off ya fa ma lo ta pena ya o lo ma wala vale ava no mo nisi su fo no tu sa ta tu la fo no tau fa off no talo ya o leo ma wa tu leo tu la mai le fionga si te tai o le tu ngai ya sa no ia tu salta tu la fon va tai la fionga le fon fitlai ma no ne hoi tu malo e fa talo falo ia tu la fionga e va pe foi la fionga al palmia ma lai tu el man ya pe foi ia fionga sui manu nei tu o tatu mota ya fa malo la va sui fo mo male langi ma le nei tai au mana tu e fa mawina fa tai la fionga ya malam tanga luenga tu sai male tape na ina ta to fono talo ta ya o te ya te tonu la le wa to naisa wila o to fo itua poliba ta o to fo ilang tonu pale tala le lei ya wa sa ninga pa ia ta ya o te ya o to nai ya malo fa tai mo ia fo nga uma manat fo ia wa malama ngalu pa ia sa o Samoa o da tunu tofi le o tau to ifata ya e mo afali ia manatu le la fata lolo pa ia na le to ia se o pole le foi su fono ai le tato tu la fono tau fa ofi pe ona fata o to la wa fono ia mo le tu fa tai ia o fionga le minsta mo ne tu la fono o sem ta upu o leva ona tango fia ma o fo isa no ngal mota nei e te reisi o tau sanga o tona yat ona o le mtau pulava nei o le iai pea o le ingoa o Samoa i lunga o le blacklist a tunu Europa o le European Union o le vala ona sau no fo i e isi tau sanga manapa e inga o tona yat e se fo lava nei fa fitau ya fai ole tulanga le wa mai le tula fon tau fa ofi nei ole po fo pe to sili le o le le ya
se tangai ia i wa le foi wa ta oto fo tuanga i le tulanga o le nei te unga o le tulanga le vale sa wai sa tu sa noa ia la fonga company fa va malo po international companies o le stala i tato authority le o le sifa Samoa International Finance ma tasi le fa inga le to sina i telo company e le stala tato sifa o nei le ni la fonga to ngia company ia mai fafo o lo o fai ala to business fa va malo ia tulanga la nai ai awar tele o tato tupe o lo maua i sifa e maua mai i le stala o yo company ia mana isi fees o lo iai awai leini la fonga maua i company ia fa va malo o le stala i a fai o le tulanga le marfu fonga le o tato anga iai ia se la nei tulanga ia wa pe ho na sau noi sui foringa mai ala pa u e tupe maua tato sifa awai le namle la ino le telefo isi tu no le lalolang o lo ia foi la to offshore banking centers fa pe ia foi isi tu o Pacifica ia foi isi tu motu o Carpiane o lo ia foi la to centers fa pe la to offshore banking centers ia o awala na mo wai tupe a faila o le la ave esere tu sau no ino la fong o no winga la tu tongi la fonga company nei ia o no winga la foringa bala alofia tato sifa mai le tele company ia le unga la e pe on mata wat ia le apa ula tu pe maua se ba inga la le si le to ala o vioga mista po o ia si la mfu fuanga fo tato sifa i le tulanga le pa sia tu la fono nei ale au ato tu la fono o le ave se ino le ngo sa mo mai blacklist o se fuanga le lei awai tau fai po la se fainga la se fo le tau ina ia tau leia le ngo sa mo o le melana e tau tu si le to wa fai fo la version swaf o le swaf pa ia o tatu tunu ia e pa ua foi tupe mau tato sifa o tupe ia lo fa mo ai le tele mal telo fa la potonga o lo mo ai mo so sani tau tupe e telo fa la potonga mi se lava fa la potonga tau talonga no mo ai so sani ia ma pera foi mai si ati na e tato malo ma tu tono le tunu a o le si fesili se to fa manino mai le vala le ala o fionga minsta ola tonu lava taimi lea e pe pasia tu la fono wale la pasia ne tu la fono nei ia pe yo le fotoa mata effective ele masino januari lua pe lu sumalvan pola tonu la taimi le fa mo e ese ai le ngo sa mo mai blacklist ko tonu lua tau sanga lea po le tulanga ye ta tu fa tali se au dia tu lu sumalvan le ase silsila le ase fa maninonga tulanga le lo fionga mista ia o vaenga ia pe no taua lo fionga fon fitalai e va toise manatu fa pena se toise sila to awa a faia mai nei company nei ai tu ia male la fonga le tu sa mala fonga ia tatu company ia le stala Samoa le stala o company Samoa domestic companies ia pena sa no se tasio sui lo su fitu pasene de tax le ia tato company local companies no winga a foi lo su fitu pasene le foi la tax and company nei ia no winga le to attractive ka to sifa mo company fa va malo o ba fo anga fona le ala in tan no tu le wa no pa u wa la tu pe mo sifa ia se tai bisa no fa ma lamba ia la vioga mi stai tu langa na pe na langa ona ta ua tele tatu sifa mo tatu ati da em so swani fa pena mo le atu fa malo fa mawina le fa malo le fionga ne ngo matua la to fa ale tu lai mai le to fi minsta malo na u taulo fa mo ma mana e manuia lo tu lai mai le tau ave to fi minsta o tatu malo fa tailo fionga fon fitalai manatu o lea ua tātou tau nuu ile si uio ngā luenga wha Palemene ni tau sanga lua awhe lusul male 5 ia o lea la ua i ufo i malmanuia tātou ngā luenga ua
manatu o lea ua whaarala sa o tautai o ngata I whale ua siri foi ofe ia ua siri mea fori se unga ina ua malolo whaiwari seu na whapea leo se mātou whaamatalanga whamalolo ngā lue whamalolo foi whaafitai mo ngā lue ngare lei ua mawhai o na whai fo I le vi inga I le tua ia ua toyo se aga I on tātou tau nula ia I le whaamanatuina o le aso soifua mai o le pepe o Krisimasi soifua mai o le tama o le whaotanga o tātou whaola tūlanga lea ia moli atuai ia mo ngā lei mo ngā lofa lau avionga le whangwetalai ma sui malu o le maota ia whaurulunga mta ngā luenga ia tapua inga Samoa in tātou maua se Krisimasi fia ma le saonga le mu se tausanga fau manuia ia le mātou whamtalanga lea ma le anga whaalalu manuia tātou fono lau avionga le whangwetalai Amalo sau noa lau fionga I le sui te tai o le tuangai ia ua whaafonga maua pa I o le Palemene e mai se foi o lau tu malo ai asa moa malana tāpua inga o lo tāpua I mai so se tafa o le lalolangi whamalo tāpena ia o lo tua tupea lewa no le whangwhitalai po ai se isi sui fia sao ia leo maa watu leo foni mai sao whale atalua ia tūlai mai a lau fionga sao noa tu sao tātou tūla whono tau whaofi manuia sao noa Ia e moli atu le whaftaitele lau whionga le whangwhitalai. Wa fo le avanoa ia wat fo le whatalofa lau whionga ia mes fo ia le whalmia e maise le mamalu le kapeneta ma sui minsta. Ia e wawe ase manatu wha maupea le lango fo i le neitu malo man neisui I le tūlanga e winga I le tātou tūla whono whatatia mai. Ia nei fautuanga la I te fia watu. Ina ia ngā fo ia lea o ngā ia ta te atu pe ina. O lewa mai tau ina. Wa fia tautanga o tātou wasiasi le iu. Ina ia ve sea sa moa mai tūlanga lea o le blacklist. Lea la ele I mawhai ia, lea la ftau loa. O ia tātou Palemene lentu e whai e pēa whapeo tūlanga le taun whai e. Ale mea sili, o le uo mai. O le nganga lava ia watu le whautuanga. O te tau lola o na si tia le stala. O kampani na ia mawhai o na le stala I tono le Palemene nei. O na ua leva o tātou no nofo ma le stala tuai. Lea la e ngata ia I la fianga o tātou tupe maua. I le ngata fo idea, e te tau o na ilo le lei, ia kampani o le stala I nei, ina ia aua e fōringa mai, o le tele o kampani nei o mai I Palemene whapene, ia e whilongia mai si fo I kampani e le lei. A lea la tātou tua I le avanoa ina ia mawhai o na le lei e le tātou ngoa I le iu. O lona winga, e te tau o na whai se iro I longa le lei, due diligence. I aua nei tātou whatamala I tu langa lea, awa e mawhai o na o mai e tonu maisi kampani I pe on sila fia. I olo I fo kampani o lo lato whatino ina I tu langa lea o tupe, tupe teu. Ia mo whaalave whangai mo terrorist. O lea lai whautua ina I pea I tātou tanga luenga sifa. Ia tono la atou leto e malanga tau whai sa ili tu langa lea. Ia le o maua tātou whamoe moe, o pasia tātou tu la fori nei. Ia peo le nganga lea rau whionga le whangwhitalai. Ia manuia lava fuanga ia nao mai le ia le whionga le ngā matua. Aftai mo lo onsai. Ia lewa e onsai ia lewa filfilia tātou tu malo. Ia ea vea fo I mo minsta lau whionga. Ia o ia le whai masui o tātou. Ia o le nganga le ia lofa le tu af soani lo soifua. Ia me se lava tam whaingal ngā luenga. Wai le whaingo fie foi. Ia o le nganga le lau whionga le whangwhitalai. Whaftai mo lo wāwanoa. Malo whaftai sao noa I lau whionga I le sui malu o whale ata lua. Malo ta pena ia mai tau watu o leo wa fau mai sao samtam whale latai. Ia sao noa ia lau whionga le sui spono mortatu tula whon tau whaofi. After tele la whionga le whangwhitalai mo le avanoa nei foi tu malo whai se sao pupu le tula whon tau whaofi e peo na
ilu mo tātou Palemene. Ia mana tu foi e molongo I longo arvi inga o le atua nei aso. Pe ano tātou amata mai tai au tātou Fonotaga. Ia le foi na vela o fionga mo staulanga o tātou Palemene. Ia malo whaftai vi ia pele atua. Ae tula ia tu male anganga e tumu whaloalo. Ia mon atu foi nei motunga afa wan nei tula Fonotaga. Mole atu le anganga whaftai tele le fionga re tamai tai Minster. Ia malimutanga ruenga foi o whiangai man nei tula Fonotaga office. O le tula fono e au na maua I saunoanga foi a niso sui mamad. Ia ele ngata e pupu lai titi. Ia e whaia si onga onga o tula fono. Mele e maua le lua afes fulfitu na matai ona. Ele ngoa sa moa lunga o le lisi uri. Ma o le wawalu nei tau sanga o tau mawhairo tātou malo ma tātou Palemene. O le ase awala mawhairo na ese mai le ngoa sa moa ma le lisi uri lea. Ai o le whaftaira nei tu malo. E whapito au ngawhai le a fionga le tamaitai pule ma le pulenga ma le tātou whaalapo pitonga o le sifa. O na o lau mai tau atu. E walu tau sanga le whatoa o mai le teunga le tula fono. E abe ese le ngoa sa moa mai le. I le lisi uli lea. Aisea. O na o le whatoa tau ata mai se whafol whapita out. Awai pea na Maria saunoanga niso sui mamad. E wanse abe ese aile o ia tax aia ia company nei. O lona winga e leo se whato sina e ono o mai eni company Samoa. Au leo loto tele le sifa ma le tātou whainga malo nei foi vaitau. Ono leo maua le whaford whawhita out. O leo whaford whawhita out. O le territorial tax lea e whaulu mai se teimi mulibuli. Awa ana le aile lawe aina. O te le langolangoina pe le langolangoina nei tu malo le teunga tula fona pe mai nei. Mele mole atu le nganga whaftai tele. Whaftai te tamaitai pule ma le tātou whala popitonga o le sifa. Ia o le au ngā leo leo ia tunu I whafoma. Whalongolongo ma maitau. Ia po a foi me totia ma ngā nuenga lo ngā nuru e isi atunu. Ia ina ia mawhai ona fo ia whawhita ule pe on tātou whianga iai. Melea ia manu ia tele le Kirismasi ma tau sanga fo tātou Palemene ma le angang whaloalo. Whaftai, malo sao nol sumalu whala time samtau. Whalia fo ilo whinangalo winga I le tātou tula Fonotaga whaofi. Ia o lo tu atu pele avanoa al pa il Palemene se si foi finalo e falia tu sol tatu la fono ia o le mai tau atu le tu la mai la fionga al sui Palemene tu la mai lo fionga al sui Palemene Aftai taro felita au ma tatu Palemene e se me titia sa pa ile sa no ngale sui mamalu fala tai e sa ia mo molili fa tai ia ile fionga te mai tai pule. E fa pe fa lo ina fut fa stai. Al visidi ai sana le ma fa ina fa ye. Pa ingo tu na. O lu tu pa. Lo venga na o le tali. Sa le fe al fani. Ye sim tanga venga me sim tanga. Lo no venga fa stai le fe on Minster. O e mo fa ina fe al fani. E mi se le fe on pan me mo fe nga malo. E fa mo tu la le fe on le. Ja, het is zoveel put meneer Gisbas. Malo sao noa lau fionga le sui Palemene ia. Whaftai. Ia se tu lai mai le sui o samtau whala tai le ma o tu le tu lai mai. Ia le ese langona e whalawe lawe le whaopopo le fionga Minster. Ia ai o me masania. O le tala foi le turi. Ele no fol turi ma to vivi ona vai. O mena ma to fol vivi atu auto. Ia ai manuela o fionga Minster. Lo fionga. Ia si sao no mai lau fionga sui Palemene. Sa tele fa ya tu se me fa sa o se me fa mal malama ina metanga.
ona manetu e ma ai ma volunga le suyo li tu malo ai fi so so ne tu fa mal malama nanga sama tu no foi nei tu ma ai fai fa stai le fe ngai de na mo al tu ya tu ele ta bo fuli nei tu mal oi pan mia mercat peneta ai sa fa stai ai ngatawan za pena fu te musu fa tu fu malo ai man weer fu malo faftai sa lo vai sa no ngal suyo ya o le o ma watu le o fo ba di sao o le tu malo le vai maunga to tire lo shona male no ye ploi male va sa uta vai maunga sorry vai maunga fa tu atu le va no sa no lo fio ngal suiman tai lo fionga le male va no ye fa tu lo wat foi pa ye Palemene ma o lungole lo sunga fono le ma o fono sa mo ne ba ngolas ya uta fu se longone o le wo sa no le fionga sui tai tai ye pia o finga fa ba sa no lo li tai tai ma sui tai tai ya wa ya ai fa tai le fionga sui Palemene o le wa ma o le ato to sa fia ma la mene tu malo ba se ma tu malo e se la tama mai ye watu fai pule e fesidi mai sole ia la sanga no fono foi le fesidi e fa tai lo ma wa sa no ngala fionga sui Palemene e ma fuanga wana laiona ona fa mawina le ia sa mo le ila lo le blacklist ia ale banga file sa to watu se fa fesidi ona valuta sanga talona ona fia sa mo la lo lisiuli a ore mai tawina tu sa foi mar fol sanga la fionga tu mai pule la so nafsi e de ia se temina pa uma wala loia ya company restara de sa falia nafi torsu tasia fe ya company restara ili tau mal tau sangal nei al vanga sa fia mani noel nei tu malo po feo li lifa ya tatu company nei tatu company i fafo ya pe mafuli le atu asia ya pole o inicio se va na tele o tatu company restaurant o le atu Europa ya pole le atu Caribbean wa atoma na to tuili ipso soni lo fama tu mai pele i jul tatu multato fenga malo le sa fama wina le se fulu tesimal family ona pat support le na mai i jul te sanga fal tu petaluai al tau sanga fal tupe nei le sa te fa matu mai fo ile si vanga tu pos tasi tesi mal family ona tu lai mle spa sidi a fai o lo tu facili per eu le non cooperative o tatoli i lafonga ia ole mai tau vino lo amai pele lango mal sosani tau se lenya di ju mul tatu malo io nei vaenga e tu facili pele ia se langona ia ono leo sa no foi to ia se taimi ona fatula imelo le si vai ngol te unga tu taula fonga ia le lo le te tax system le la sui le ole polenga mle tunga lunga foi o nei tu malo ia ono lo fe vai pe malo titeli a foi o le la le lifa ia le la lolangi i fai tu lang yo territorial tax system yo la anga ia piona e la se fa facili foi le tu lang le samo awai e yalta tu nunga telele afianga o malo ia light ia tu lang o ia tu lang fa fata auto ia pela o tariffs mala fonga impose malo tele America ile isi foi malo pe yo saina ma ia pe tele ala fianga o tulanga ia pe fa ia li fa la langi i lalo le system fole la fa tulanga ia tatu la fonga pe po yo nei vanga lo fianga fa tele ia fa pe sa le non compliance sa mo wala ino tu ai lalo lisida ia lenga lu fa tasiam tanga ngolo
lo fito I tonu yaile ia le tatu vaenga le tulanga tau kampani fava malo faftai lo fionga mle no alo sa no le sui o le vai maunga fa tu sai fo lo fina ngalo fa dia ya ele tula fono lo lau le wina ne el Palemene malo ta pena lo fina ngalo fa fonga le tu malo e me se foi el fa fonga le Palemene ya marita po inga sa mo lo fa fonga mai so staff ne lo lang ya tu at pele manoa se si sui fia sa no ya o ma wa to le fo mar sa fata lua ya tu lai mai ala fionga le sui ma sa no lau fionga le fong talai mai tawa mal to am titulu to ne tu la fono il titulu al tu la fono ne pe to no le fo le to mai tai o le tuli mata ngau le fia sina o lo no winga o le o monong ina ia falle ia pele ngo Samoa ina fine family ina ia atunu ia le Europa I lato mo manaonga mo mia o le ngata mo le lei mo lato ia tonu fo ime se lei mo tatou o fa puina la nei tu la fono o silsila to le mtanga luanga I manaonga mo mia o lo mo mia ina me fai ona vesai le ngo Samoa mal blacklist tel tonu ole pelabana sinia foi la sonna ole atungalunga pe fa tolu na taua ole toi fa fo I Samoa longa ingo tau leia ai pe taiani na menina muni muliani ele ai lava se me fa le tonu no fai Samoa lo no winga la ole fatu na ana e au tala tala im tau fa pene e ono ave se ele nga moni tu la fono le laua manatu ai o tau lava ile wat fo fa tu anga lo fionga minsta ina ita tu tilo toa I mana onga mo mia o lo o forsia mai le iu ia ia tungalunga pen forsia el telo finangalo ona ina alfa pesene ia ili al telo wa foi na tu pe mau al tato watu no o le mo mai levers full percent mon tupu mai malo asia o le fantu pe na tato tu pe mau e a fo mai le tele o company mai atu no mau e le stala I tono FIFA nei Samoa o yo FIFA nei Samoa me la le o te tal noi nai me le nganga falo alo o tanto vai mana onga umala ben fain fato sina mai ai ia company nei mo le stala ina tono tato malo ina I fatu plaia pele ia tato tupe maua ia tungalunga tele on falo longo to ai tu sai male se sai nga meio o tax ai se tu no tato le fatu sina mai company nei ia wa afu foi le lusful 50% le tax tato Samoa foi ismalon pasifika le lusful percent e ono faia se tauwanga ta folan tilo le vainga la fuma ina mfanga lu fatas da no mani afianga mani afaina o le official la fonga ma official tax if so anyai ile famo moel nei pasil nei tu la fon fa tu play pet mo volta tu no e pe tu langal na o se tu la yat malenga fa lolo e pe ona tau foi tai mo fano ya o tatam fa la vese ngol tatu atu no mai le blacklist ai le o se fale le o le ngol tatu tu no mai se tu langa fale ton yo pe le nganga na le tu la yetu ai mal fa lolo ono le antil tilo man to mata o tala fatu ngana o fa nga mai yo no vese le nganga o tu la fono mo fa lolo mo le fono alo fa ftai finangalo fa lio sa fata lua tu so le tu la fono ya malo fo ta pena I tu mai mau e lo finangalo fa lia o fa fonga ta po I lo tu malo fa ftai ta pena ya tu tu pele va no le tu mal ta pe si si sa ngole ya o le ma wa tu le wa tu lai mai le
le vai maunga tolu sui vai maunga tolu ia tula mai sa no tu so tu la fon tau fa ofi ia va ftai la vai la ofionga fon fetalai mo le avanoa tu la ia tu le ava ma le fa alo se vai atu le pa ia o lo sa nei ele fono ao fausia ai tu la fono Samoa ia mai se foi fatalo fa tu la ofionga ele ali Palemene ia mai se foi le malo kapeneta ma le nai tu o mota tenane le pa ia ma o lunga tanga luenga malo fala po tonga tu moti mai se foi le pa ia ma malu o Samoa o pot ia lo fa peona ao fia mai le tato Fonotaga le so ai fia tu atu se vai nga vai monga tolu tu sa ma tu la fono lo tal no ina lo fionga fon fetalai e ei so ma to vai nga ua o le ua ma fa to tonga le ia le tatou Palemene e sui mo malo foi o fonga le ngata le aso na nafi ia le presetting ia o fa pe foi le aso le fa malamlama manino ala fionga le minsta ile ta ua o le ave seina o le ngo Samoa mai le blacklist ia o se tula fono e somato vai nga o sili mata ua awai ai ia tulanga fa pisinisi e tau lo se lisi fa pe o se blacklist po le lisi uliuli ua langona i fo ile mata muli vai ane ale pa ia o le mauta tulo ia o se si fia awai pe fia tongi ma e to tono le tatou falpo tonga sifa na fa longo mo to ela so na fi il forsanga la fionga il tomaitai office Siapo Lautele saya to lau winga inisio atu no ol Pasifika sa la to fai nga fa penei e au fiai ia la tukuki ia fa peava no atu saya lisia fo inisio atu no sa nga ia la to sa ile linga ile ngata ile pulenga sifa ai fa pea fo ile ofisa malu ale lo ia sili ia la to iloilonga na la to au mai ai le atu no o se shaus e fai ma fataitai ai o se fataitai la tamai la uia mai tau il fai tau atu ia yo fiti le atu no o lo silio na la tala tamai ai tato mai tala tu tusa male ati na o Samoa o se atu no tau ati ai po se developing country e uia e tau te mana o mia le whaalawi loa pea o le tātou tuto tasi po le tātou pule e au noa ma se whaalaweina po le sovereignty. Ai le ma whaiona tuto tasi ai pea i tami uma. Le anga o le tau te whaalangolango i tupe o lafo ina mai fafo, o tupe o lo soani mai malo si assets telene, mo le atina ina o tātou atunu. O mātou la vai se motunga afar vai monga tolu. Mātou te paula mātou whautuanga tu atu le fionga minsta se toi sila ane pe ona whaaluaina e fina ngalo o se siu toto i le totongi o le totongi o le registration e le whaopopo ia se isi tau tusa ina ia pa leni matau o registration o lo ia pulenga ia le iu awa o le mai tau atu o te tonu ia tunu Europa e restala pisinisi por company lunga i le tolu se lau pauni ia ngai lunga a tato pulenga o lo faisina maulalo teli ia o se paule o se vaenga tu ese fesosoani ale nei sui ia langolango ina male nga fia le tula fono fa tula mai ia a tono leva no fo nei o fo lo fa twai la o fionga fo fetalai male sui fon fetalai malo le official fono tainane la o fionga Palemene male sui Palemene malo kapineta ia sui us fono o mo Palemene mai se le malo sa mo poto mai manuia tele le anga tu de Christmas tato mo se Christmas fia manuia so fo malo faftai sui malo tu solo fina ngalo fa dia foi o fafsenga ino laina mo vai laina o tatou tu la fono tau faofia malo ta pena faftai ia la foatu ile seisi sui ole mauta e fia sa no ia o le o mau atu lo o atu la mai le sui o si umu
ia tulai mai siu mo saunoa tula fon tau faofi on wir saunoa malo faafetai lau fionga le fonga fetalai se avanoa lenei tumālo e faesoga sao i le tulafono tau faofi faafoga foʻi i le maualuga o le palemene ia se avanoa foʻi e magole foʻi le agaga faafetai mai le aso agale lase e paia lenei tula le tatou fonotaga ia i lava o saʻi foʻi i tulaga e pe ona iai faiva ma tiute ua tofi i tatou te galulue ai faafetai lau fioga le minista mo le tulafono tau faofi sa faalogologo ma le toʻa le faamamaina o le tulafono le aso ananafi o igā saise ma nigoga e tusai foʻi ma le tulafono tau faofi e pe ona faataoto mai luma o le tatou palemene o laʻu mai tauʻi ai tusai ma le saugaga a le pulisili o le pulega o le sifa o le faafetai lava i loga faaogāiga o le vaega lea sa saunoa i ananafi e lē o le sifa a o le vā o samoa ma faapitoga i fafu e lē o faapea o galulue oga o le sifa o loo galulue mose manuia o se o tatou atunuu e pe ona taoto mai ai le tau faofi o tulafono mai tau foi ananafi le saugaga le pulisi ma tulaga e pe ona iai e mai tau lava o se vaega mo se manuia o se o tatou atunuu o lou lagona foi lea se o matou i tumalo a faapea o se vaega e manu i ai lo tatou atunuu fai lea mo tatou lagolago le faamoemoe pe ona faataoto mai ia tulaga e pe ona iai faafetai foʻi e leʻi e ai se lagona musuā afua i le valu tausaga lea sa taumafai ai mai se o tatou atunuu i le aafia o le blacklist lea o afia i samoa i lē faigofia ia le taumafaiga mai ae le foi faalogologo foʻi ma le totoʻa i le nisi o saunoaga ua mavae atu lea ua taoto i le mālō e ai nisi o vaega e mafai ona fesoasoagi ai e ave ese lo tatou atunuu ma tulaga e pe ona iai i le lisi palapala lea se itulou auā le faamamaina o le se o tatou atunuu au te taitonu foi auia ma tulaga e pe ona iai foʻi ia le faamoemoe e pe ona tau faaofi mai a faapea o se o tatou manuia lea mo le agai luma soasoagi i le tamaoaiga o se vaega tāua tele lea mo le tulafono tau faaofi ma tulaga e pe ona iai ao le tualalo lenei tumālō e tusai foʻi ma le tulafono tau faaofi a faapea e manu i ai lo tatou atunuu fai lea mo tatou ma tulaga e pe ona iai a faapea foʻi e iai nisi o afiaga e ono afia ai le tatou mālō silasila totoo le tatou faigā mālō i tulaga e pe ona iai i le saoga lemu o se o tatou atunuu toe toa a manatu i tua i le saugaga le afioga le lii palemia e tuu pea i manatu ma le lagona ua tatou agaʻi mai le paeaʻiga lona suvalu i o tatou faia ma le faamaoni o tatou tiute i tonu o le tatou mālō ua totofi tatou te galulue ai manaia ia le fasoai upu lea laʻu faalogo mo aʻu lava ia ma tulaga e pe ona e foʻi ia le faamoemoe o le lagona foʻi galenei tumālō ma tulaga e pe ona iai le agaʻi mai i tonu o le paeaʻiga lona suvalu o le palemene matou te fai vavaai lava i tulaga ai latou ua ao sinasina i tonu o le so tatou palemene nei ma tulaga i le faagasologa upu fai o se o tatou mālō o le matou tala laufioga le minista ia le agalelei o le atua i le faafoefoeina o le tulafono lenei ma tulaga e pe ona iai se manuia o se o tatou atunuu maua foi le avanoa se o matou i tumālō e ofo alofa atu ai le tatou palemene faamanuia foi le keresimasi ma le tausaga fou i lauafioga alii palemia ma le kapeneta faapea foi ia sui minista uma o le tatou palemene lauafioga le foga fetalai mālō le faatoatoa pea foi le suga fetalai lausuga le failautusi ma le sui failautusi ma le matagaluega o fono aoao a samoa ngori atu alo faaga se o matou tumālō lo tu galuega faiu se matou faamatalaga mālō
taupati e ngoa matua lea ua e pale mai tofiga minista ia a oe fo le taitaifono o le kakutumite pe ona tatou galu lue ai matou faamanuia i lau tofiga alo i ou faiva ua tofiga ua tofia ai lau afioga tusa ai foʻi ma tofiga e pe ona iai ia manuia lou faamoemoe ia o se matou tala le lau afioga le minista o tupe tusa ai foʻi ma le tulafono ia e faafetaitele lava i lau afioga le fogotalai se avanoa lenei tumālō faamanuia le tatou palemene malo faafetai siusiumu tusa o lou finagalo faalia o moli mai ai le finagalo o lou tumālō ia tusa o le tatou tulafono ua le laulau afono nei ia malo sauni malo faafetai tusa foi o faamanuiaga i le tumālō le kilismas o le tausaga fou ia lo tu atu pe le avanoa o le alava e maua nai minute mo seisi sui e fia saunoa ia leo mau atu leo fo mal sao le tumālō fale alupo ia tu lai mai ala u fionga sui malu saunoa aftai tele ma le o avanoa lo fionga i le fonga fetalai o ne aso ese ia te a o nei usunga fono ona le taimo mua le nei wa au wai ai i le prayer breakfast afetai ai lava le tō whaela o fionga fonga fetalai mai se le mamalo le Palemene i o se aso na o mai ma whaalongolongo le upu fo'ina ma lele i ai le sunga le toi ina le tai au Yesu wana o ia lo tātou wala po la lava le whainga tā e pe a whaatotua lava e ai le tama o ia lava na te au maia le file mu o ia fo ina te tai o tātou wala e whainga o fie fo ina mea whainga tā ia si siria i lava le maua le loto wha mangalo ia ma le loto mama ma le loto mawalalo aftai e lava pe ona uta ua man tua i lava tu low lo utamai na ua fo'i mai se tasi le Fonotaga fonga fetalai al Commonwealth pe o nana fuai whaatuino le breakfast sa fia i lava matala le matango fia o le sauninga na aua ai no o mai lea na amatalia lea i le Palemene ta ua i lava ono le pai mai le nganga le tuela mai le sauninga le nei tai au i le nei tula fono ta ua ia famalia tula vala o fionga fonga fetalai wa ule si sui le awaya na fele preceding ono nei le mafuanga tu lo le malo le Palemene ia fto ata unu mai nei al vaveao malanga mai fafo fetai lava le tua manuel malanga o mosia mau lava le Fonotaga le nei o te rei malama la il tula fono ia e saia i lava sing taimi le na wo o mal tai ao mo tilo i fo i pepon tu ina mai ai ol mea taua sa tele la ofisili ai fa fetai lava le tama itai pule se wole lei fo e tea o tama itai loia si nia fo seni wo wenden ia malana so atau ia an matalas sa mo ese fa malam la manga ole nei tula fono le taimi ole o faia le malu tai au tu low o fa sa o ina fo ile sa noanga malam lama le fionga le Palemene fionga la aulien mali to le tau le nganga tula fono le nei ave seina ia fa le leia le ngo o Samoa ona talu ai le blacklist e ia ma se so tato ile ia faina le mafau ina o ta o le blacklist ta pe o te mina ia ja o ia la sa lai ti sa va pe oi pe o e o tato o intanga te leanga le atu no le nei ai fa ftai o malama le ai sao le se me se tato no faia ai malama le min style tupe ia ona o mianga lava requirements e tolu na le European Union wala yona tasi lava la le mena o mianga le i mfaiona ta ona tato meeting
Tātou whaamalia ina. Le wala ia nan blacklist Samoa. Ia alwhai ngofia ia la. Sau noanga tama i taipule o le sifa. E pasia lona le tula fono le nei. Ona toi wha fo i leo i tātou le blacklist. Ile abe ese mai le blacklist. Ia e moni. No mafofau fo i sa o fo i se fesili. E shua lava la o le la apai le tax i o vanga nei o investors nei ma company nei. E shua lava e lalo le numero. Ia e le upa palangi vo ina le it will get worse before it gets better. Sao, tau nalu lalo. Ia ai o ina tonu lava o le whaole tu a lalo fo lalo nei sui. Na fionga tama i taipule a mesele minsta. Ia matua ia lava le tātou whaalau i loa. E toi fo ilo Samoa abe ese mal blacklist. O ina lola. Ia matua i alu a toa kako wafi te tele. Whaalau loa. Mana tua fo. E ta otu loa wale toi blacklist Samoa. Investors umala. Ia maua ina investors. O i ka koirola i o lea la ale toi. Wa tau le leia le swafo Samoa. Walu ese o lona winga fo. O ma ua whaamalia ina e Samoa. Ia mana umianga ia awaina i toi ia blacklist. Iwi ia ilele atua. Ai toi maua ia tātou whaamanianga tele. On saila iai. Ia matua ialu la atua le tātou awareness. Whaalau loa la tunu atua. A mai sa la le European Union. Mal au Asia. Na ito o tele tangata o mai ai. Pau nao se fsoswani atu. Tu alalo neus ngā fono. E laua fio ngai le fonga fetalai. O fio ngai le Palemene. Le mamalu le kapeneta. Sui minsta. Ya, tainane le itai le tuang ai mal sui itai mal mamalu. O fionga fia me, mal mamalu telo o sui ol nei fono faitula fono Samoa. Langa tua olo se leo le neusunga fono. Ona manatu le leo singa i le ngalu. Ma ua i ite fo i whanua lalo i whi au le nei tau sanga. Ma moli atu ai, si wha mahalo i ngā luenga, sa o tau, ma tātou, whi tai tunga ai, wā se manuia o Samoa. I o se mea wale lei, i a vea lea ma vi inga i le tua. Le apo i se mea wale atu toa, wha atu atua ina i le anganga le tua. Ato toa ina ia le ala e tauan tātou ia pēr wha manatu le nei tai au sunga le toa ina. Ala Paulo, a mai au na tātou whaia se ngā luenga. Tātou lava ni au auna lea ngā. Ai aua foi, me ia te i tātou. Pe ia o se o tū mālo pele, mai tau mai, tonu se awa normal muli le nei le i o le Christmas. O whionga tupun whaanof nofo le pa ia le usua li. Le matua mala maapua nā whanua tainane le alala tai o la autotu o whaa ma le tapo inga e tasi a Samoa. E ale whaano no manu o whioi o le tala le lei au auna pa ia le tua so se whai taulanga le tātou tū malo. Pa malo lo tau a tai. Pa whetai lau tapuai. Pa alo malo ngā ludua le nei tau sanga o whai ui. Le whaangalo ina ta mama tina mātu tua. O matua tausi mal au se papa. E mai se na iau ainga ma wō peli. I nei Samoa e mai se atunu i ma mau. Whawhetai te talo, whawhetai ta puai. Le afo i se tala o se hanga le tau ta mali i sa o tau mai tau mai. Ma lui fale. Poto lava le tau tai. Ai ai lava le ia e sasi le liu o na pa. Vele nei lao lao. Mole tua elo fo anga nei au na. La auto au na fai pule ia moa se o tō kawisi masi fia. Ai mai se lauli atu se tausanga fō manuia e tātou look forward uma. Whamanianga e wala mai so se tua ingati na e so swani e le malo. E whawhetai e toi foi. Kionga le Palemene le tō wha. Tātou ati na e o le tātou whono whaavai. Tātou tu i le tua na o ia na te au maia manuia. Lo fa fo i le tua polikole te tele. Nei mao te whono, mai se lava. Te lo whaafong anga mai Samoa. Mau se kuisi ma se file mo. Mai se tausanga fau manuia. A ia o wola i lo fa le tua soifua.
Ia, whamalo whaftai, tu sa saunoanga mātanga o fie, tu walu mai na saunoanga. Ia, e mai se fo so fina ngalo whalia tu sa tatu tu la fono tau whaofi. Wa mai tau watu nun foa, ua tatu tu la lata i le tatu taimi manawa le so. Ma ua whatu tu ngata lava le tatu mauta le mai tau watu nun foa. Ai ona sa alo le tatu Palemene le fono tutalo le vaveau. Wa vela foi le fala o tau foi na fai se malolonga tatu sa iri malosi ina nei ngase se sui mamalu na ia ilo le manatu ia momoli atu fa malo mal fa ftai tu son ngaluenga nei yaso le o tatu ia si uyo ngaluenga le nei yaso o tau foi na fai tatu malolonga o te fa malu do tua sui mamalu lo fia sa unoa tatu tarosia le aso fono ata yao fa wa isa unoanga il tatu tu la fono tau faofi ia mata pena le lei ai foi la fionga al minsta mo la natali foi tau watu le aso atao pe asopolo to soifua e tu so nisi vaenga sala ngai fina ngalo al maota fa malolo us fono pa io tatu maota fa tai foi sa mo ai lau tapo inga wai umanuia ngaluenga al Palemene le ne aso ona o lau te talo se avano foi o talo sanga inail pa io al Palemene le mai ai o tatu fono le so i le tula e tasi ua tapena ai le fogotalai ma lona i tumālō faatauvaa mo sina faalolonga mo le Palemene ma le mālō e faatinoina i le maota o lo itu atu o le tatou maota fono lenei tatou faatasi ai fai foʻi sina tala malia lenei auli ia ma faauma ai foi lenei aso fono ae tatou te leʻi tolopō te talosaga atu le susufono mo a latou o sisifo sei e saunia se te talo e whaaiwa le tātou fono. Tātou talo. Le atua mamanai, le atua sidi ese oe, o loa fio i le langi, na atoa lava ma le neila lo langi. Le tupu mamalu lau fio mai ana nafi, ma le aso, e o lava i le whaavavaga. Mātou moli mawina lo o lofa sidi. Malo anga le leuinga ese i le nei aso. Mai lava i le tae au, sao mātou fale matapo ai atu i ate oe. Whaafo i atu mea uma i ate oe tama, wala malama whaai unga luenga, matiuti, ma whaiva o le nei tausanga. Mātou iai ma wha mai aina, ngā luenga, o le nei aso. E ala i whiri ngā tonu, ai mai se fo i o le sa ilinga, o nisi o tū la fono sa ilo ilo ina. Tama ua e whaafonga mai i ngā luenga whai a lau Palemene le aso. Mātou whape atu, ia vi ia masanga whanene ina lau fio, i lou au ai mai i so se mea. Te talo ua wha moe moenga, mātou te wha moe moe ai, a unoa lau fio e te whaatasi mai. E a unoa se mea e tau no. Talo lava, wha manuia i asa moa manai o na tangata. I lātou o lo tāpua ia whaiva matiuti. O lau Palemene i le aso. I lātou o loo mai mo mai, o loo ta ape i tulu inga e fio le neila langi, i o atu iai le lofa sili o lau fio. Mātou talo, whamanuia le fionga i Palemia, ma le kapeneta, a fionga i sui minsta, mai se o sui malu uma o le Palemene, mai se fo i o a fionga i pule sili, pule langolangi, mai se foi o lo fisa mamalu o le fono, mai se o sa moa o lo afifio papa au tono nei fale, sa tapu ia o mātou whaiva a walo lau Palemene liu, ma soa le pule nei aso, te talo ta maa, o a mea o le nei, whai mavi inga o lau o fio, o a mea o le atoa, ma whale tonu i lau whaafonga ma lau sila mai, whai lea ma whale a onga mo le aso a tai au. La mātou sauni e tūua mata ape. Ta mā, lou mana sili, ma le mana o lou toto, sau inai i mātou uma. Whaiva o tutoe le nei aso, le uta le tai, se sae ma sifo o si o mātou atunu pele. Tau inai a wha mamalu, ma wha paolo pea ua au i lunga i asa moa manai o na tangata. Wha manuia fo i le whionga i le fong fetalai, sui fong fetalai, i lātou uma sāpa na ina, fonga tau mawhana nei aso. E iailu o lofa sili. Le tuai, se mani o mātou whale tonu, wha mangalo, o no o Iesu le lio leo lau mātou ole ma lau tuai. Amen.
Ia, mori atu le whamalon foa le sui usfono mo ala tau e sifo, e tu sa i foi o talo e talo si ai le whai unga le tātou ngā ruenga le nei asu. O te whasi si lātu a tolpo nei tau le manga le fono au au whai tu la fono, se i au lia le tu la iwa tau le sfulu i le aso a tai au.